Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. Ibit ko fajr, pidir. Gusto mga gagawi asapulo. Gusto gana pa gusto gansar. Gusto gagawi igirami kalibabas. Ustayan, so fajr nas kanyan so waktu asubu. Samya ka po ang kumasro ka aya bantakon na so pidir ko gawi annahar maana ka panumbali. As kanyan ikapusan o mga gagawi ikasapulo. Gumiyatir wa aya bantakon na so sambaya nga so kaadnon. So gagawi sapulo nas kanyan so ikasapulo ko ulan-ulan adul hijjah. Sa miyatang kadkusahi al-Bukhari, ada apad ko mga gawi o kang galabag sa mapya alabiyab kababayaan si ikwala subhanahu wa ta'ala abanyan kalawani ang kaiya mga gawi. So ikasapulo ko dul hijjah. Napitirwiran, gudipan sujihad salalan kuala subhanahu wa ta'ala. Natigian, gudipan sujihad salalan kuala subhanahu wa ta'ala. Inunta sumama, aluminio sa sudin suginawan niya na gusto tamukyan. Orian yan na da amini baling yan si isang koto ang malakbu, maanam yasahid sa Maidan. Ustayan, sugana pagusugansar, na ayagansar na sugawi iya arafa ay kasiyaw. Na ayaganap na sugawi iya annahar kasi ko ikasapulo, giyuto itindugo Ibn Abbas. Tanto ang madakala tindig sa ng mga ulama sa pangdudga ko tafsir Ibn Kathir ubang kabayai kandudun supariksa. هل في ذلك قسم لذي حجر. Baad na madadalam rawa sa pakutawa ad na akalian. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. Bang kadamaylay wa anda manaya iting gulaw-law kad na nakakupagtawaad. إرم ذات العماد. Sa ingda iram, aad na mga paskya na mga babagir. Ustayan, kaya nga ngalayawala subhanahu wa ta'ala sa mga pagtawa mimberadu sa amya nga una aso pagtawa ada gusto samud. Sa suad, na ad na ingdira na iram ad na mga taragong balayra na mga pupurui pask. Akari na uto sa ad na bandera nira na mabagumbara ingdagong mga babagirsira na mga tao. Ugaid, na dakiran makang gayaguna sa inan tiyorsiran wala subhanahu wa ta'ala sabab kukyan dusairan. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Asuda inad na datarian abang sa kung mga ingid. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Gusto pagtaw samuda sugiran pamangkagan sulakong ang kubalintad sa pupumswan nira na mga walayran. Ustayan, giyanan so samud, apupumangkagniran so mga ala-ala ko nga nagupupumswan niran. Giyuto itinugo Ibn Abbas. Pitero Ibn Ishaq, asiran na mga Arab aya darpa iran na si isa Wadi al-Qura, aaya iran din pupengbaala na mga walayran so mga lakungan na ator sa pupumswan iran. وفرعون ذي الأوتاد. Gusto Piraw na ad na mga lapakyan, sabab ko kada kaliyan ni barong-barong adrang o mga sundarong yan. Ustayan, ginan so Piraw na madakali sundaro ko tinduguno Ibn Abbas. Adem penasala kawa maana amya nga aloy makapantagsan na ilayang kaso tafsir Ibn Kathir. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Asiran uto na mimbuta kal sirang ko mga ingid. Sa piyakan dekaliranon suka paminasa. Ustayan, giyan ka na mga pagtawa mimbubutakal ko dunia na palaya siran dininan tiyor wala subhanahu wa ta'ala sa pisusu na siksa ang minisugat kiran sa mimbabaloy sira na puringan na kumarata agi imin dadali ay kulagada yung mga masa. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Na inantunan sirano kadna nakasasusunan na siksa. إن ربك لبالمرصاد. Mataan na sukadnan ka na mag-aayan. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Nasupman su manusia na igirati panganskan niya no kadnan niyan sa sakaw niya na gubugan niyan sa limo. Na teruun niya na sukadnan ko na siya kawako niyan. Ustayan, inaloy wala subhanahu wa ta'ala suwaraan o manusia. Aayatang kapiyan ko kakakawasan yan na bau nuto sakasakaw wala subhanahu wa ta'ala. Na so kami miskin niron nakapakada panas.
Na piyayag wala subhanahu wa ta'ala aribad su tindigiran. Kasukapa ka kuasa kakawasaan na tiuba wala subhanahu wa ta'ala kukirko no maka penelamat sekanian ko kadnanian. Na so kami miskini na tiuba ko miskin no maka pseber sekanian ko tepengun wala subhanahu wa ta'ala. Kena uba kaligit wala subhanahu wa ta'ala sa danianong kabgi sa tamok askanian na gawus kulang wantaman. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Naamay pangkatiubaan yan sa diyang kaanyanong suriskin yan sa pakaito unyan. Naturo unyan. Asukad nang ko na piyakadepanas sa kunyan. كلا بل لا تكرمون اليتيم. Di, ugay na dinyo sa kaun sumanga wataa ilo. Ustayan, miaaloy ko hadis aya mapia awalay ko mga Muslim na suad na iloro na ipkapdi na aya marata awalay ko mga Muslim na suad na iloron ariringas sa anon. ولا تحاضون على طعام المسكين. Gudini wi penenekat sukapaka kana ko miskin. وتأكلون التراث أكلا لما. Gupkniyo sumini baga katamu kumiyatay sa kabusaw. وتحبون المال حبا جما. Gup kebabayaan niyo so tamok sa kabayaan mala. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Di amay kagupakan sulupa sa kagupak. وجاء ربك والملك صفا صفا. Gumakaw masukad na nakaagus sa mga malaikat sa apsiran. وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Nami talinguma sa alungan uto so naraka alandeng jahannam. Asa alungan uto na makapenanadem sa manusia na anto na adni baliro no kapananadem. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Sama turuyan, auba ko bumiya ka panguna kuna sa geleb ka mapia arko kawiyag-wiyagakan. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Sa alungan uto na da apu ka siksa ko siksa iya na isabu. Ustayan, susiksa wala subhanahu wa ta'ala na teman-teman ko kabesngian gusto kasakit yang ko tawa kafir beradusa. Sa dita kumaap hamikiran so kabesngo siksa amay ikas wala subhanahu wa ta'ala imaniksa ama kalawlaw so begriya na dikern. ولا يوثق وثاقه أحد. Guda apu ka patong ko patong yan na isabu. Ustayan, si ikwalungan na kiyaman na da apu ka siksa sa datar sa kabesngo siksa wala subhanahu wa ta'ala. Agu da kaad na ba apu ka patong sa datar ka pematong wala subhanahu wa ta'ala sa alungan uto. Aso siksa iyan na suminded kupi temana na kabesngian. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Hei suginawa at titakna. Ndud ka ko kadna naka sama sesuatu ka asusuatan. Ustayan, yenan suka teru ap teru ungko tawa petai amay kamalius so napasyan sa peka bulusan sekanian wala subhanahu wa ta'ala ko surga iyan. Gumap teru uto ko masa akawiyagyan ko kubanian ko kapengu kum wala subhanahu wa ta'ala. Miya subag su mga pananapsir o antawa itawa tirunanon. Sa miya panutulas kanya na initurong ko Osman bin Affan. Adep mana tutula si ikong ko Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Piteru o Ibn Abbas ang kutwa ayat agwani at tumuron na so Abu Bakar na muuntod. Na piteru yan, ahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya na anana mapya. Na piteru yan, aginan na mapterur ka. Piyakam buat o Ibn Abi Hatim. Gupianu tulo Ibn Asakir, amya kapuong ko umama aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteru yan sa sakatawa mama. Atiruang ka, ahay kadnang ko, pagarap na kanaraka aginawa, asier ka titak na, apaparati aniyan suka ketemuar ka, agu ikasuswatian suku kumana ka, agu katitiyo kupan ko pamumagayan ka ariski. Piyakam buat tu Ibn Asakir. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Nasuld ka apa du mga uri penakan, gusuld ka ko surga akan. Pangnal kusura.
Sura ini apad ku miyanga una miturun na maapad ku 10 mga sura apaganaya miturun ku kipsil sila anon. Aya bendingan yan na unayan na so kapupukita demin yan sa so kada to agu subagersang ka iya dunia na beden sagad. Agu sudin surina ya ganwaraan ap kila yung manusia na palaya din sagad adi ketatap. So pautan-utan agu mga ngetu na dataroto amanagi po unsaud na metu na sumelam orian niya na magengkel sa mabelo ya rasa asa magugupak sa munot sa samber undu. Na orian yan na kumasoy man subetadian sa palayad nanan maliwan na gepandengan au kesabutung manusia na makakuwaon sa mala at tuma agu lalangan ko kibebetugian. Piang ngalawin yan sumanga pagtawa milaw landa ko dunia. Andes siran imanto. Besiran dalam deu lupa. Besiran da lebedenu kawiya-wiya so kaya bebayaan nira na dia lang-alang. Anda din sumanga paseiran. Ino, adem penap kegedem kirana gerikis anta aka genu-genu agura pandes. Palayad nanan pandengan apatuta mabetia adna akalian. Tumiurun sa Makkah, aya bilangan ng mga ayat yan na 30. Tumiurun ko uyan, o sura al-lail.